Abanyarwanda batahutse bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakiwe ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi muri bo bavuye Walikale no mu bice biri hafi yayo. Naje mpungutse tukubushake n'imbyumbishije mu tukuta. Abashinzwe impunzi ariko bavuze ko atari kenshi babona abantu 272 batahukiye icyarimwe. Bikaba byagirana isano nuko bamwe mu batahutse bavuga ko bafashe icyemezo cyo gutahuka mu gihugu cyabo kubera intambara iri muri Kongo, dore ko bamwe banemeza ko yabatwaye ababo. Njyewe n'uyu mwana n'akandi umugabo n'abana barabisheje bundi ku itariki 11 z'uku kwa gatanu. Abatembo banyiciye abana 3 n'umugabo. Baraje badusanga mu ishyamba twari twishe barabatemagura. Nuko badashaka abanyarwanda aho muri icyo gihugu. Abo banyarwanda bavuga ko bibasiwe n'abiyita Lahiyamboka cyangwa abanyagihugu nyabo. Kuva intambara yo muri Kongo yakubura byakomeje kugarukwaho ko abantu bakekwaho kugirana isano n'u Rwanda bibasiriwe kuko n'abakongomani bavuga ikinyarwanda hari aho bagiye babizira. Kamanzi Strato ukuri inkambi ya Nkamira avuga ko barahita bajya muri gahunda yo kohereza abo banyarwanda batahutse mu bice bakomokamo. Iyo baje bona waguma hano tubaye baguma kubona ibyo kurya bagenewe bizameza 3 abajya hafi abajya muri Gisenyi cyangwa zari Gisenyi na Ruhengeri bose baraza batashe imodoka ziheze zibajyana abajya kure barare ejo mu gitondo imodoka zibajyane. Abanyarwanda batahutse baje nyuma y'umunsi umwe hatahutse Lieutenant Colonel Mbarushimana Etienne alias Bantu wari mu mutwe wa FDLR Foka. Yatahutse ari kumwe n'abandi basirikare 7 n'abantu bo mu miryango yabo bagera kuri 13. Ufite Maremi Maurice intumwa ya Orenfor mu karere ka Rubavu.